teng tini Kwtal job notification nalainai friends ong omong ki sini staff selection commission ni bisingtei sini Delhi police friends ong constable driver tei head constable ni bagi obong ke friends ong 12 pass hingga sing mia nakhia sini executive constable executive ni bagi omong sini driver tei head constable ni bagi joto details normal di qualification busuk vacancy busuk tong ang norno video pai sapun gana friends ong norok ojaga apply khainang angke to 24 tarik September ni simi solika 15 Oktober jora norok online ti apply khaimanai যদি mistake rok ngake 23 tarik Oktober to 25 tarik Oktober norok correction khaimanai exam ngene o December January 2026 au bisingo norokni exam solinai nani di o jaga sini head constable ni bagai puilang sanai norokno selarongni vacancy open o jaga open ngake andijab tongo 126 ta ST ni bagai tongo 21 ta SC ni bagai tongo 33 ta friends ong nge omke ex serviceman ni ba departmental obo ngke purirong ni bagai bu tongo o jaga open nadi open ngake joto ni bagai no departmental ngake borong department hoyto danai abo andijab tongo 70 ta ST ni bagai tongo 14 SC ni bagai tongo 21 ta nadi ora sini head constable ni bagai S limit ngake 18 ni simi 27 ngke 32 jorate rimanai STSC rok ngke 5 year realization mannai ne educational qualification ngke to sini head constable ni bagai 12 pass nangnai science tai math subject tongnai nangnai friends ong puila nongnai selection khanya ninganga puila computer based exam nai SSC ni bisingtei after physical endurance test ba medic measurement dok khlainai after trade test khainai after computer test bo nanai o jaga physical test ba endurance test ngai o jaga 16 meter 7 minute by complete makhainai ba 8 minute by complete makhainai or prai high jump long jump makhainai oro friends ong family log bo o jaga 800 meter makhanai 6 minute by complete makhanai 8 feet long jump 2.5 foot o jaga high jump makhanai bridok jelarong ni high hingange to 5 foot 5 inch o jaga bo ar pore bridong ni high hingange 5 foot 1 inch bridong ni omoke sini driver ni bagai nadi open tongo andijab 316 ta ST ni bagai tongo 47 SC ni bagai tongo 72 ar pore aboke ex serviceman ong bagai total oro 736 ta nadi oboni S limit ingke 21 ni simi chengnai 21 ni simi 30 ST SC ngake 35 jorate apply khaimanai qualification ingke norong nadi oro sudu 12 pass ar pore norong ni heavy motor vehicle ni driving license tongnai nangnai friends ong ingke norok o jaga puila computer based exam marnai ar pore norong high measurement dok sunai ba running khairenai ar pore trade test driving test khainai ar pore medical exam khainai moke sini general awareness general intelligence numerical ability tai route sense vehicle maintenance om hermatui ne exam ne 100 mark ni physical test ngake to tam khainai oro 16 meter makhanai 8 minute by complete makhainai friends ong ar pore 12.5 foot ba 11.5 foot ngke ngo 11.5 foot long jump ar pore high jump ngke 3.5 foot high oro 5 foot 5 inch solarok simino o jaga bridong ni krai ingke ST SC aba hairong ke to payment khanya nangya andijab ba general category rok simi o jaga payment makhanai 100 sini exam center Tripurani ingkangke agu tolono ngnai ngi friends ong apply khanya ni link ro ang no description ro wana norok description thangai link check khaide genor notification ro kaham ke nai apply khaide jar khaimanai rok driver ni hingke to selarok simi borok ngangke driving license tongnai heavy vehicle ni ar pore head constable ni hingke science 12 pass nangnai friends ong enggak asmo friends ong tejo tono haina hai hambai